Sababu nyingine nataka kushukuru Duale kama mheshimiwa, na ni mtu anasema na anatenda. Alituahidi mabasari. Basari tumesiona, tumepewa na watoto wetu wanasoma. Iga Ibn Abdi wito balida. Shargaris qadim baya. Waxaan ka hadlahayaa mheshimiwa Aadan Barre Ducaale. Wax qabadkiisa. Wax weyn buu qabtay Aadan Barre. Wuxuu qabtay bannaankayba iska taallaa wuxuu qabtay. Wadooyinku noo hagaajiyay. Wuxuu naga bixiyaa CDF-ta. waxaa ku xogaa kale nalal buu noo suray oraan maana socon jirin habeenkii barbarahan qorraxay Aadan Barre wuxuu dhahay dharaarti bilcaanta ha ku ganacsadaan habeenkina gawaarida ha marto wuxuu dhisay madarasooyin masaajidka dhinaca diinta horta aad buu uga dadaalaa Kitu ingine Duale atutuahidi. Watu wanasemanga watoto wa Downia hawaandikangi hapa Garissa. Mimi ni mkaaji wa hapa. Nimesalia hapa, nimesomesha Garissa Primary, nimesomesha NEP na watoto wangu wako kazi. Hapa Garissa hakuna upanguzi. Ukiwa na mtoto wako Duale alituahidi. Ikiwa kutakuchukuliana kama polisi nini ako ready kusaidia. Ukimwona hana upanguzi kabisa anakusaidia juu chini. Watu wanasemanga kwa maofisi hakuna watu wa Downia. Kwake nyumbani. Ukienda unakuta watu wa Down Country, Wakamba, Wakikuyu, Wamiru wanafanya kazi pale. Kitu kingine nataka kushukuru Duale wetu ni barabara. Barabara hapa zilikuwa mbaya sana. Ameshughulikia vile angeweza. Barabara saa hii hatuna shida. Duale ni mtu ambaye hana ubaguzi wa wala Msomali wala mtu wa Downia. Ukienda kwake ako sawa, anakuhudumia. Duale wetu tena ni mtu mwaminifu. Akisema kitu huwa anafanya. Yale yote alitufanyia, alisema na akatufanyia. wuxuuna qabtay jaamacad intaan MP soo dooranayna waxaan aragnay kuhansa Aadan Barre Ducaale inuu wax qabadkiisa wax weyn uu yahay 15 sano uu saaran yahay waxaana jecelnahay inuu 50 sano kale inuu noo saarnaado gambarka aad baan ugu faraxsan yahay Aadan Barre markaan arko kala badi horta aad baan u farxaa wadadu noo istaaga una salaama wax jeebkii ku jira kama waayay una siiya waxa uu doonana xaafadii ilaa gurigiisu nageeya. Kwa hivyo Duale tunampenda na ni mheshimiwa wetu na hata tunamwombea 2022 kama atasimama kama gavana tuko tayari kuungana na yeye na kumchagua tena sababu ya yale mazuri ametufanyia kama sisi wakaaji wa Garissa. Nikianza kama mimi Mama Mary niko na watoto 5 na wanawapa kabisa vitambulisho na kila kitu. MPL qaar dadku ma u istaagaan waxa Aadan Barre ka ahayn waxaan jeceliyaa marka Aadan Barre in lagu mashquuliyo oo waxyaalo kale lagu mashquulo oo Aadan Barre banaanka laga maro wala muslimiinta wala gaalada Aadan Barre aad baan u taageersan yahay waxa qabadkiisana waxa waaye dhinaca ilmaha iskuulka staalka barbaraha biyaha biyooyin badan buu qoday dhinacan tumaayini hata uu ceel ka qoday oo mana loo dhamaan jiray Aadan Barre marka wax qabadkiisa waa wax weyn wax gaari kara ma leh
majority leader aad baan ugu faraxsan madaxiisana Allah raajiyo. Kwanza kabisa nashukuru Mheshimiwa Aden Duale kwa yale yote ametufanyia. Nikianza na hii soko yetu. Hii soko yetu haikuwa na mataa. Ametuwekea mataa. Hii soko yetu wakati ilichomeka, Duale ndiye alikuwa mtu wa kwanza kutupea pole. Na alitupea pole na mabati. Na tukapewa mabati. Mtu yoyote alikuwa wa soko alipata mabati na akanjenga. Yule alikuwa anataka kujenga. Hiyo ni kitu kwanza namshukuru sana. Sababu kama mheshimiwa aliona shida yetu na akatushughulikia kwanza. أنا علي ده إبراهيم عبدي. waxa kala codsanayna ducaale biyahana waraabiyo biyo waxna waraabiyaan laana oo mana loo dhintay gaaris hadii la joogo gabana ma qabaan gabana gaaris maanta ducaale ma laga fiirsanaya